Omuzano gw'akamalirizo hagati ya Mwizi Secondary School erukurita na Isingiro Secondary School guhendire dakika 9 barukugwa kikazi gore mwahandijo nabwanyuma nuko kuzo mu kusumura za penalty aho Mwizi Isingiro muzano gugori na harisha tu kutwara ekikopo cy'abasigazi echa Bishop Cup umwaka ugu ahabwa empakezo rukutebekanisa bwo burebereze bwa Ankole empakezo mpira gw'abishiki zahangwirwe timu ya Ruharo Vocational Institute aho gutwire timu ya Bugamba Secondary School na gorita na harzero zempaka eza volleyball omubishiki zahangwirwe timu ya Kashaka kandi omubasigazi ekikopo kitwirwe ababugamba Secondary School Kashaka Girls Secondary School egarukire yasinga n'ekikopo ekyempaka z'ompira go kubaka Bishop w'obureberezo bwa Ankole Right Reverend Sheldon Mwesigwa nuwabira ryo mujenyi mukuru ahampakezi kandi ahabwira abazani okugira emico emirungi kandi bakongera no kwejombera omubwemizano. So learn sports, learn how to speak, mwege kugamba no kweshoboraho rero numuza kwija nyesya mutugomuru. Agacencwire secondary nishomero risya ngo ritandikire competition za secondary tournament ejineza kutuyambaho kureba ukutura yetereze kuzo mu PPs already nituza kushamba zone 218 none twantugezeho kwetereza kugira ngo tumanye icyo twakubasa gukora.